nkawe nagukunze. Cameraman, please. Kuraho kamera. Nkawe nagukunze kabisa. Nagukunze a lot. Please. Yes, cameraman. Take away that shit, man. Wallahi, a beautiful flower. Feelings that I'm feeling. Iyondi kumwe nawe. Feelings that I'm feeling. Ndabibira kabanga gatonya kuri kuntu nzi umuhungu bamuterinda mu Buhindi tija nkubu yamaze no kukuntwara ko nanje nagukunze cyo dukora cyose rero ngaha dukora ikiganiro tunamuraho. Okay rindira nyine ndafite kecho tu dis déjà urankunda toi aussi tu dis la même chose muri mwebwe rero hagati ya George na Proper ndankunda cyane. $20,000 baby for my lover. Mama never had you cause my lies on you. Nkubu ndakunda indirimbo ya Fizo yitwa Matako. Go from. Ijya ndirimbo Matako. Umujyi umunyenga gumako. Ijya ndirimbo ndayemera byasaze. Jako. Kuri ayo mazi y'abashushe ya Rusengo kugira ngaho gusa cyane hari akadu yaririmbye ngo subiramo kuri ayo mazi y'abashushe ya Rusengo urumva ko niko bafashe yibira reka mbe honnête n'abandi babimenye. Roy Kirundi nikijyanye navuze ko Kirundi kigoye ngo utubya komeza utubyarire amabya. We are serious. Ni Kirundi. Amabya. Komeza utubyarire. Ababyeyi. Urumva birafise biri similar ukuntu. Sinzi akandi kantu cha. Agagi. Kantu cha. Umve utubyarire utubya. Serious. Ofeta aho harimo ijambo harimo ni kuvyara musanzwe. Ni kuvyara. Cyangwa se baranavuga ati kuvyagira. Nkunga kuvyagira ni ijambo giza cyane mu Kirundi kana katuvyagiyemwo rero uyo abyishimira turahuye Proper urazi ebana wa mwana kabisa namuriye biramuryoheye umugiziki ati wa mwana kabisa namuriye arabyishimiye yumva navyo bisigura iki bro namuriye jewe niko ndabikora I make it serious nziko ntariko ndabikora ndi serious sinirirwa ndavuga iminute ndakubaze George iyo uri serious mu maso usagutigira cyane. Come on. Even now I'm serious. No one is serious. Very serious. Yes bakundi ba ATV reka nswe kandi abaramutse abanite kumero neza ivanye namuherereye reka ndawe kate kandi miganiro cyacu cyuno munsi uko bisanzwe je suis pas toute seule kumwe n'aba invité bandi aba beje bogash on va de côté ndadingitiriwe bon cyaganiro cyacu cya débat tugiye ku debata ku bintu nyene biri mu buzima busanzwe reka rero tabatebeje tubanze kwakira aba bro bacu tubahikaze batwibwire ko nanjye ndabaje Yeah, karibu bro, kaze, welcome, bienvenue, ura. So much. Nitwa George Shimirimana, nkaba sanzwe ndi Umurundi, ndi n'umusitade mba mu gisagara cya Bujumbura. Nishimiye kuza muri ACTV ku nshuro ya mbere kandi nanabyishimiye cyane. Koze. Yep, reka duhe bienvenue, duhe kade, tumubwire welcome, hein? Thanks. Ego hama nanje nitwa Ndashime Patrick, akazina k'ubuhizi banyita Proper Boy. Hama kazi ka misi yose nikorera utwanje hama akabari akandi kazi nkunda sana. Kuririmba. $20,000 baby for my lover. Mama never had you cause my lies on you. Proper. Urazi kurimba nk'abanyamerika.
ndagerageza nukuri ndakurahiye umva ni za mpano ziri mu bana b'u Burundi wowe n'akantu nyene watunyegeje nk'uko nyene yari kuri ayo mazi y'abashushe ya Rusenga urumva ko niko wafashe gusa yibira bon wafaze idibi inde Fariaz ko yari nivya ko kana ngo matako umva rero uramushigikiye uvuga ati bon c'est normal none nk'ubu je mfise umushere wanje nka mu matako hari kibazo cyangwa mugumako ukamugira iki nkamugumako nka mu matako ukamata ko navyo nibaze mukuru mbavati komeza ry'umunyenga gumako matako je numva umenga ni ibintu uko nyene nkuko cyanda gufata we ati matako guma ngaha nyene ubere ngaha hariyo abahungu abamek usanga bon biyemera bishima bihagarara ko ben c'est bien bihagarara ko bon je nari mfite question est-ce que yo bari défaut yo bari qualité bon je sais pas ko ngene turi kumwe n'abangu babiri rero nibarize aha ariro ngomba mumbwiza ukuri ko yo bari défaut canke qualité mu bisanzwe Imana mu kurema yagira rema ibintu bibiri yagira rema uburyo n'ububamfu inyuma imbere hasi hejuru rero muri défaut hariho défaut akabona qualité umva ko navyo ari bibiri urumva uwo muhungu ashaka kuvuga ati nabonanye na kanaka none reka nce ndamupublia par exemple comme publier gute kubonana gute genre je comprends pas hari umuntu ashaka kubonana n'umuhungu n'umukobwa bamara kubonana n'umukobwa agaca mutangaza mwama mwabibonye mu buzima busanzwe ugasanga hariho hose tikanaka yabonanye na kanaka he n'ama video ngaye agafata n'ama video kayafata usabira abari that's a full of shit nimba wabonanye n'umukobwa yakwitangiye nawe uramwitangira kuko ni parole cyangwa se ni melody mwakinye muri babiri si ngombwa ngo bibe itangazo uwari wese amenye ngo kanaka bagize ibi nibi byamenyekanye publicly mu bisanzwe n'imbere y'amategeko si byiza birahanwa n'amategeko proper boy ubivuze kwiga umuntu ashobora kumuraba gusa ugaca wiyumva I feel it for example nkawe nagukunze cameraman please kuraho kamera nkawe nagukunze kabisa nagukunze a lot please yes cameraman take away that shit man wallahi nagukunze atarindira tubandanye ikiganiro turavuga muri ko muvuga urukundo wabonye ngene ruza rubatangiye gutogota jo nyene arafeeling gusa ikintu naco no kubwira proper aha turi mu kiganiro it's okay ariko with a beautiful girl ana ko ari mwiza kandi kuri ya za size ziwanje she is a part let me do something no kuvuga ngo ico dukora cyose rero ngaha dukora ikiganiro tunamura ko from down to up shanana a beautiful flower umva feelings that I'm feeling iyo ndi kumwe nawe feelings that I'm feeling yes ndabibira akabanga gatonya kuri kuntu nzi umuhungu bamuterinda mu Buhindi good kuko umuhindi mu Buhindi utazi kuririmba ntushaka kuronka umugore nk'ubu nawe nimba kuririmba ubikunda cyane bakuririmbira Tisha nk'ubu yamaze no kukuntwara ko nanjye nagukunze yes uravuze ijambo yes that is what I was looking for okay rindira nyene ndafite kecho tu dis déjà urankunda toi aussi tu dis la même chose muri mwebwe rero hagati ya George na Proper ndankunda cyane mu bisanzwe reka I'm sorry my brother kuko ntituza gupfa n'ubundi umukobwa ari hagati yacu by the way nawaza no kwihitiramwo uruhande aza guhengamiramo siko mwumvikana dutuma twumvikana ariko ntidushwane bo icyo nashaka kuvuga ko kijanye nuko ushobora gukunda kwanza debate ya mbere sinzi peut-être nawe nyine warukura dutega imitego sinzi ibyo ariko ararondera ariko debate ya mbere nsubiye inyuma gatonya karika kagabo kirarira akunda abakobwa yakunda umukobwa ngaha agaca agenda atangariza yakunda none agatangariza yana nakuba mwana w'umesutwa mu majambo makenya je no vyita ko ari defo
kugira ico tuce cyo nsana bagikorotira tubandanye urubanza rundi ruje gurukundo urubanza gurukundo twako turavuga ko urukundo rubaho mukabyita ko ari ibintu bidasanzwe urako hari nabatangwe no gupfukama bagatangana no kuririmba mu gihindi cyo mubumva neza uko biri kumbe rero muri sanse yo gukunda hariho uko biyiza n'ingene biba kuko nawo bwawe ndazi ko umutima wawe si itafari cyangwa ibuye urafise uko wakira urukundo muri wewe arashaka no kuririmba kiginagura akagira ibiki byose wabiraba bikamera nk'amazi bafashe bagasuka ku ntuze ivyo yagite byose ni fazero wewe yanandirimbiye plutôt yanandirimbiye yanyeretse kwa nkunda ko deja nabaje question hagati ya George na Proba indankunda none sister wowe nta baririmbyi uziba mu Burundi ariko umuntu yakubwira ko ndani no muririmbyi ukababona mutera ni kofi c'est pas la question ukeneye kugira ushaka nandi nabigaragaza nabonye George shashaka ariko arivugira ariko arivugira ashaka nyene ucu vyumva ariko arivugira ariko rero nabishire mu bikorwa boje nakubwiye uri mwiza you are beautiful muri Afrika y'Epfo hari umukobwa mwiza ari umukalati yitwa Shanana rero ico gihe kubera y'ubwiza bwiwe harageze igihe muri Afrika y'Epfo uramukije umuntu bite Shanana Shanana rero nawe ugiye uzondamutsa uca mvuga izina ryawe my goodness ikindi naco nk'abantu tuba tuzi lo social ku mubano no kubana n'abantu erega urukundo nagonyene ruba rufite amadogre nk'umuntu ashaka no kumuraba nkamugira n'imbabazi nk'abantu n'umuntu yakunze kugera kuri dogre yo namwica nkaca ndokira ngira rumubiremwo gusa ico nzi cyo mwana wa mama abakobwa n'abantu bafise ibishobisho binyaruka ariko they can love very easy but they cannot remain in love for a long time urumva barashaka gukunda byorosha ariko kugira ngo babandanye kuba muri rwa rukundo igihe kirekire bikagorana niyo mpamvu jeyo ko maze kubona byinshi mwisi iyo hageze ku rukundo ngenda bukebuke reka bazi reka doede mwese reka ko deje yamaze no kubembea arabona ko ofete oya gusa nukundi kuboko kuri ngaha kandi baca umugani ku rundi umugenzi mwiza umubona mu ngorane no mu byago nk'ubu okay uno munsi kubera wewe atabigenjeje neza ari mu ngorane uno munsi uri umugenzi mubi cyo cyoshaze gusiga bon nta numwe navuze ko ari mu manyanga hagati yanyu personne nta numwe navuze ko ari mu manyanga mais moi j'accepte personne parce que that okay so to conclude ibaze rero nk'ubu abantu bose baravye tuko turagwanira n'umukobwa mwiza w'umurundikazi hama end of time mu byo twavuze byose agaca yishura nkuko yishuye nibwo bwabwoba Patrick mwana wa mama nama nakubariye urabona deja nk'ubu twavuze deja nk'ubu namaze no kukubona ndakuzi kuko no ntangwe kubona n'amosozi atanguye kujenga mu maso ndazi baba bakunze no it's like man natubesha George ibana ndi cool umva rero ivyo yavuze n'ivyo yaramanyanga oya mugabo arikavuga ngo yabonye amosozi urayabona aha turi batatu wowe urayabona ntayibona ikarabesha bane wari wangunze nubaba reka duhegere no come on Queen let me tell you something Queen uri mwiza you are beautiful it's true uri mwiza kandi byishimire hama n'ikindi naco George ariko aravuga ati kubona ndakubaza ukagira amadida kwishura yawe ku kazi that's it nashobora kubona akazi kiwe inbox turaza kubivugana don't worry bwanyuma ikibazo uragitoye niyo mpamvu nanje nigendeye bukebuke ubona ko mbo personnellement ndatsitajwe n'inyishu atanze mu nyuma inyuma y'indirimbo zose yaririmbiwe ni hamwe rero n'ubu ndamusezerana n'iyindi
ni hamwe bakubwira ko uca ugenda bukebuke mwana makoro rurababaza urukundo ndaruzi rurababaza none we kubivuga umenga genre hari ikintu cyagukoze ko genre ofete aje mu maso ofete reka tuvuge uko mu rukundo nababwiye ko ni indirimbo iririmbwa n'abantu babiri siko mu gihe ariko bumvikanye ko nagameza kugenda cyo kimwe bivuga ngo hariho kwitangiranira guheberanira kubabariranira urumva ni n'urugendo rurerure cyane ikintu cyitwa urukundo tuba tugomba kubicamo. That's why jewe ndiko ndabikora I make it serious. Nziko ntariko ndabikora ndi serious sinirirwa ndavuga. Iminute ndakubaze George iyo uri serious mu maso usagutigira twa. Come on. Even now I'm serious. No, serious. Very serious. Uko sona kama vitu vishaisha. Manake zile manyimbo njo una nani? For what I'm talking about. Guys, mumuravye mubona ari serious? No, you are not serious. Guys, I'm serious. What I'm talking about, whatever I'm talking, I'm serious. Be serious, chane goes. Okay, people they will judge. If you are serious. If I'm serious. mratangura kujaranira choira nompareka ndabashimire. Urabona iyo ari karahengami. Yo. Suko ni kumwe bamenyere guhendwa urumva kuko deja proper je sais ndazi neza umviriza koresha ubundi buhinga George ureke kubivugira ngo bamenyere guhendwa warawara bamenyere guhendwa ubasumba ubwenge uraza ubwenge babafise ofete sinase kwemera byose ivyo turiko turavuga ngaha byose navyemeye sivyo kuko ni strategy wari wese yiha hari umuntu akoresha amanyanga kugira ngo akunde reba nk'akarorero ka social media urashaka kuza ukabona umukobwa kuri Phoebe bama babigize make up urabona ko zakoze nibara muri imyaka urumva ukamubona she's beautiful ugacu ya certificate romarka cyakintu I'm in love ugacuja inbox ugatangura stem nakubonye singyama hanige no kujya vyanka nikini none rendezvous point de rencontre Miami Beach cyangwa Caprera I don't know where ukaca ugenda kwicara muri payote byama byabaye no kubagenza bama bamaye matemanyaje wa mukobwa yaza agacaza I'm sorry atambuka gutya deja sije namuremye ngo abe gutyo ariko mu gukunda ntiwatunze ikimuga ni wakunze make up wakunze isura ucumebona ko nibindi ari sawa kumbe deje uwo muntu ahameze uko ariko ngaha ni gice siwe kumbe rero mu gukunda ubugomba kugenda ku kintu wabonye ukagikurikirana neza ukavuga ati je ndi mu rukundo n'ikintu mbona mbega ni size ni taye yanje nkunda kuko nka proper nsanzwe nzi ko asanzwe akunda ibibunene abagore bane hama George jewe on my side ndashobora gukunda umukobwa ari we wese uko ari kose all I need is love uko ari kose abikimuga whatever all I need is love all I need is respect wakoze ikintu nibanga ryawe n'umutima wawe nuwo mwabikoranye that's all ugacumubikira nakabanga muri ya nawe akakubikira apana ukamubikira mukabikira kuko Queen yavuze ngo abatipe bacha bagenda bari proudinga biyemera bagira uko hari n'abadada wangu ahubwo utari umuhungu yifashe usanga yagushese yifashe gute urumva agushese gute aragiye ahuye na Pamela amwete George uramuzi yakwica ukurya akoramwe ibintu biteye n'ubwoba urumva hariyo kugenda ugatakagiza umuntu ko yakoze neza ikintu hari no kumucafuza urumva ni ibintu bibiri bitandukanye propata chafise yogera ko je nova deba yacu yo iranganye kuko deja clôture nyine twagize c'est-à-dire que mutegereza close your mouth wahuye n'umudada peut-être yakugire n'imbabazi wari kurahwera yaguhaye pass sivyo yakupasi mubikira kabanga reka kumutangaza mu bantu n'amakosa nico nashatse kuvuga by the way bon try it ego akajambo no rangirizako
nuko umuntu wese kuko nta mbeba nkiri isuku kimbeba zose ziriba umuntu wese yoba yakoze akantu nyene mwibanga kaguma ari banga giwe tu nibwo buzima bwiza ucu usanga dukundanye tukizerana uwaguhaye rimwe yosubira kandi ubundi akakongera mu bwa mukira ikindi naco ibi byo kugenda uravuga wica ubonye ugakritika abantu en public atujya wapi ati ntazi gutanga neza watu ware bijya bintu birongereza n'ugwanko no gutanga neza uri umuhinga we wamusumbije ubuhinga uranamwigisha ingene atanga neza kuko experience ziba zitandukanye na cyane cyane imagine nk'ubu Queen namikundi tugiye around the corner agasanga ndi faible akacata proper inde Queen sawa ugasanga proper boy wo mubona kujya nifuti nkabyumva nanje ntangura kugenda namuponda mubana tujya n'umubono tujya ntiyoga nini ubahagena nagucafura kugira nawe bakwanye nkuko baheba urumva societe y'u Burundi cyangwa societe yacu tukaca tuyihindura societe y'amajambo adafise essence kumbe iyi topic yiwacu iherera no kubona ikintu wagikoze wari muri game y'ikintu ariko close your man wada